le When Sunua hian hei Hnahthial District Function Demand Committee te le Mizo Papol te MHCP te le YMA te ne na tang ho in public meeting organized ania kan organize na chan chu hey district hi puan kan ito kan la function sa theih lawa hey hi na sutaka kan phak do ka awareness campaign ang tia han tinghal hi kan tua chuta chuan tu saitu tu te po kanin ruat beka alo ding tu na chairman hi K.Sangkunga kania finance secretary kania tu na yan kan so mangin Saitual kan hmangtu po an lo kala na kinakan secretary te nan la so yanga tin Khawzawl lama kan hmangtu po an lo kala chuan soi don boka tin voin ni hena thei chuan phun kal to tu nai thia tang khan kan soi ho thin te kan ti ho thin te hi adik nge ni ti hiat theina turin an tu soi te po kan chua zel don ani to chu bangin mi pui lo kal khom te do thei takin in ngak in lo chuanga e lai an chu te khang lai thut ai khanin an lo sadai maya are om jok ma lo makatia eng po ni sila patian mi te kan nia helai muna lo kal ho hi pakhat ma hi ring tu ni lo kanom mang lawanga chuwang chuan an lo kal khom chhan te ria patian ne na devotion anga min han kai hruaiturin Reverend K.Lalnunsanga an som phutanga tuna hian ani hi Hnahthial South pastor piala kan pial to pastor dia hey hier aron kal thei don lawa kan lom khop maya hey hun te poron mang thei dona kan lom tak seta tuna ahun lo mang turin kan kawanga lo mang ro se Chairman le Hnahthial District chunga mi pui zong zong tele Voina District Function Demand Committee na buatsaih public meeting a local zong zong te kan lalpa isu Krista mingin chibai kabu ka chu pathian thu ka chiaranga toy te in ka seisa wanga chumin huwa chuan tong tai na hun ka hmang anga chuan helaya kan devotion chu kan du tok don ni pathian thu ilo ngai thangu Ezekiel abung som thum le pasari chang khatatangin in lalpa kutchu ka chunga a oma lalpa tharau chuan mitwai chuaka ruam lai taka mida chu ruam chu ru ni rina khata in ang chinga chuan mitwai velta in ruama chuan alo omrem rummayatin ngai te ro vekani in kanena mi khring papa heng rute nung the ngem atia in ke chuan o lalpa pathian nangin ikhazo kang katia in ani chuan kanena heng rute chunga hian thu soila an nena o nang ni ru ro tu lalpa thu hingai ru heng rute nena lalpa pathian chuan hati hian ati ngai ru nangma nia kho kalu tiranga in nungang chuti chuan thumi pek ang chuan ka soya ho chuan ma nia lo luta an nung ta a ma ni ke thebinan dinga sipai rual ro pui tak an lo ni ta a zakopa bung ni chang som ni le parukna tharau tel lovin taksa chu thi ani chuti ang bokin thilti te tel lovin rin na po chu thi ani voina hian kan local khom chan kan ria a pathian thu kan chiar Ezekiel abung som thum pasaria khan Israel pa te chu Asuria sarkarin nasataka nuain sala amana nun damin anom to loba ru ro li pinan omta a anma nia nun na aom to loba chethei anni to loba nima sila pathian chuan chung ru ro te chu alai na ta Ezekiel ne na chuan an ne na thu sei turin a huai chuaka pathian thuangin
โกลกิลเลียตาปะเทียนทาราวท่อกัวจงรูเราตินุงเลตูชวนทัวเปนี่เตียงชวนจะสเกลชวนปะเทียนทาราวชวนกูตาโกลกิลเลียตาปะเทียนท่อทาราวอรุณเลตาติชวนรูเราติชวนเชมตาจุดเดียนตะลุนี่ชวนจูรัวมารูเราซงติจูอันเราจะซุงตะมายาชุดเดียงเราเนี่ยชวนรูเราแต่ชวนมานี้ตักษาไอ้เริ่มโคมเลตานี่มาเชลอันมาเนี่ยนุ่มน่าละเราจะเกลชวนโทชวนโกเลตาชวนปะเทียนถ้าเราชวนจูรัวชวนตักษาวุนเลตีซาอเบลตานี่มาเชลนุ่มน่าละเราวันนี้เฮียนเราปันเหตุยังเฮียนมินเครียดตีนนินกับเฮียK.Lalhunmawia district demand a function tak atak theih na tura Hnahthial khopui chung le a district area mi pui theih a surya sarkarina Israel fa te atit siaru rowa siamang khan Hnahthial district chunga mi pui theih ru rowa maya khongai tha zoram sarkarina ra be nu na nei lo te kan nia nima sila Hnahthial district chunga mi pui ten lalpa kan kova sarkar po siya dulo lain chulam thildi theina tharau chu cheta Hnahthial district chungami puite minu puar khop ta ani nima sila keimania taksale vuna lomlo Ezekiel thoko leng khan lalpa tharau chuan thole vunian tuam le ta nima sila puitling lo voina ni selfa ta chunga theng ang main aming main district chu nive maila tharau telvin taksa chu thiani tiang che hian he district ki puang ma sela tharau telwa taksa thiani ang che hian function telwa district puan hi thi kan na ni te Hnahthial district mi pui te hian I hiang u voina hian kan ti tur che nge ni pathian tharau chu nun na ni ya Israel fateru roanga maya beisay na ito alo Ani chuan kan rute rozo ta sa thakin kanoma beisay na kan ito alo antiya lalpa tharaw hildi thaidan ma ni oma nungin sipay rual raw pui tak angin anong tang khan voina yan kaini mi pui na kan beisay chu pathian tharaw tinungto ani district min puang ma sila ala function lo chung hi chuan tharau telwa taksa ang chau kan na nia lungoi tu reng kan lom lo voina tu party main political advantage kan lak atha in ka khelo tun lai khowela theology tharapiang meka social liberation theology antini tun bakan theology a chuan evangelical theology kan tia chandam na chanchin thakil na ani voin thegin la poimo chumi baka theology lo omle ta chu liberation theology antia chumi lo in tan chuan na chu ai gupta sala isel fa te kum zali som thum boya ta khom takin ot bein an oma an che thelo chumi atang an chua zalen chu tulta lalpa thilti theina lo cheta chuta tang chuan he liberation theology hi alo chuak ta ni voina po hian Hnahthial district chungami pui te hian theology kanma mo chu zalian na theology liberation theology alo nita India ram theology an ro pui tak mai Thomas chuan chandam da chu mi ring ani na anga taka alo om hi ani atia salvationist humanization ati voina hian pathian ring tu te kan local khoma tharum le thisen chuak zonga he kan district function na tu rakan norle kan beisilo pan remminti sak lowang nima sa kan theito pin rin na si thilti telvin ama chavom chuan thiani atia tharau telvin taksa chu ama chavom chuan thiani ati function appointment na telva district puan om zia om reng lova en party main he kan tiani
tia ham that na lak remlo mi pui te kan lung rualaga lalpa kan kovaga lalpan kan mamo mimpe anga kan sarkar hruaitute pon dengan sime kan ti reng ila ana sedulo ni chuan lalpa chan chua at semai donani cho chu kai ni ring tu ten nga na chu ni cho wangin tharau thiang nim thil ti theina kan au kan mamo cho chu lalpa ne kan dil atulani lalpa na thu kan zatan mal som ro se pathian ba kunin tong tayang lung lai le mangang me chia le boy telama rilru senga an au o ngai thathin lalpa kan pathian voina hian Hnahthial District sungami puiten nangma kan ngai em chia he khowele I local chhan khatharau chhan dam na ania chote rual chon mi ring dik atak ni tura puitling tura chhan dam na ron tho kha ikem telani voina hian lalpa cho tharau le tak sa chan dam na chu he Hnahthial District mi puite hian kan mamo mai nena kan ron dil cheni tharau telawin tak sa chama main thiania isel father ru ang mayan khan an mania basin nei to lo obbetu ten na setak inan obbeta ru lira lo changma sila ithil te thena tharau chuan tinung le tang khan lalpa voina hian Hnahthial District ani naturang taka function thena turin nangma kan au chia kan au o hi imi telama lalpa atakin ron khentirang che voina hian lalpa mi puite kan local khom cho wangin o kan pathian he kan dil berche he Hnahthial District anin ang taka function thena turin min tan puila cho lam le pon lama min do tu omma sela me se thei turin he district sungami puite tharawin min huayang che voina kan local khom chan public meeting a hian nang lo tella kan ti tur zong hi emit mualom tak idu zong alonia mi puite min phuar khom tu aloni thina turin kan lalpai su Krista bingin kan dila che amen hello me Reverend K.Lalnunsanga lomam khop mai Ezekiel bung som thum pasari chang kon hulam kha kan mamo ani kha inhon huna in fiat lonia una kan mi khol local te introduction peturin kan secretary kan somanga hei tu soinala nilawanga introduction chau peturin kan somang pu chairman introduction pe ka hun bin pe ka vai kaloma in helaya kan then om khua patni Khawzawl le Saitual la changa kan hmangtu te lo kan te le Hnahthial ti pui zong te chi bai ka puk cheu ni masai Hnahthial ti demand committee hruaitute introduction kan te masanga chairman hi Reverend Lalhunmawia ania khongai ong nga changin lo ding sela ale kan lo te vice chairman hi pu si pa khung ania local theih lo ning kan ria ingam Hunserh na ane niang assistant secretary upa h lalrin oma ya hi local theih mo hela ma hen tinge ni pui singa hian in treasurer upa f Hmangtu hoi loading sela an chan chi soi tura ta ma se ka soi vak lo mai anga kan tlang pui vek thawa in kan finance secretary upa K.Sangkunga loading vele sela ole alo ome chuan committee member tipo kan neya in information and publicity subcommittee tipo kan neya chu na kina kin chang de uzo kin report puitling kan pek huna kan na suyanga voina hian ni dangala theng ngai lo Khawzawl le Saitual la changin hemi demand lampanga kan hruaitute nel kan bu theia chung te chu an thut muna kan ko chuak vele anga amasai Khawzawl atanga local te introduction kan nenga pu h chal khuma hei hi Khawzawl District Implementation Demand Committee chairman ani logome pu DBC rang pangzava ani hi vice chairman ani
tilo dot le chuan pu h parmoya ania ani hi apel tang re reng po hian pa upalam pang ani tikan sianga executive committee member ani baka BCB 5 ani khangkha Khawzawl atanga ka throi to local te ni tin driver aron kalboka tin Saitual District implementing demand committee chairman pu Hnahthial kan ti mai nga ma hi tlangwal alanina in kan puang voila chuan a thut phanga tangin lo ting sela khania tin malsom phanga ani secretary ting le sela ho kan lo be inai voila pastor Hunserh nirot man sakto a kan tin tir to lo mai anga khang kha tlang puya helaya hruaitute to the introduction kan pek thi suni sela lo be tu soi kan ngai thale don to anga kan chairman Reverend Hnahthial kan so manga ni hi tuna tun ta ma min hruai tu berania hun kau to khan min hruai tu te du hom tak tak kan nia kami zo khanin ko kan tha ka NGO hu khan an ian lo ti ve to silatia min han than te kan ye wan kan han sel mai nia loma tu bang chan kan sel le kan that em wang pon ni lova tun ta ma hruai tu kan chairman Reverend Hnahthial tu sai tu rin tu na kan so manga hemi zo en solo K.Lalnunsanga limi nula K.Lalnunsanga limi kan so mang lo inting sila ula tu chairman le Hnahthial District demand committee huam chunga member ko sung te in Khawzawl le Saitual atanga winni hun men fan pui tu te chunga lom tu kan soya bai kan bu kan nuwa su soi tu te an lom bo na wangin kun rei man ka tum no ba he ka sia dangin kan Hnahthial District Demand Committee hianin malang na thui tak kan ni ve a chu vai ne ka soi seng do lo ba tin soi vek ko tu lo ba ka kan du ber chu hai hun dung ani to wangin kan Hnahthial District Demand Function Committee hianin tinge bul kan chananga tinge to pen kharang te to reng ani ya kun ten te kan na de hian to na tan voini hun hi tak kan man kan be se bi pui te ni to ma wang ko in lom thu kan sei ani kan thia dangin kum sa ka se ko som ko pariat atang khanin district pangalo pe chho chang khan top choin Hnahthial District alo pui te turin demand committee siam ania sarkar ate thu thelu tin thei topin wala ania sulam lohe mala ka di chuan mala sui zel ta tu ta na kan ma sob din pui kha kana hi lawanga road block te long march ti te chongai chong chai ti te chongai chong chai te ba ka chongai ya ai zol hun vaman hun chung te hateng hun te ka ngai tua khan le road block te muzat ril cham le ya dang sara kan salai te thei je te tu kan ye ka di tha ala cham ra ni ti ka je ila amaro chwe the tangin district puan lo ni ta September ni khat sanil pariyata sarkar rin district amin puanga ma se tu na kan thla khan function ni lo chuan na to te lo wa om je ni lo pe ni theng yan tum nga chung om je ni lo vin function lo vin kan lo ta chu vai na mi la po yan Hnahthial District Function Demand Committee alan an direnal chuan function demand committee ni ang hian thei topin he committee hian ni sarkara thei malak le nor zel kan thil tum loita ani chuan vai ni hianin district puan kan lo ni to nuwa chiteng taka har sa kan na to zel hi ikian yang o tin thei topin NGO ten ma na
cái này mình lâu tắc thế mình lâu thằng số ta chuan với này anh chỉ biết ta na mình sẽ thằng tu mình chiều Paul lệ thì anh này vài cái này pun kan sa anh mi ruột anh hiện thấy to pin ma kan la về kula lâu tiếng huộc thế kha party này nên để anh om lâu tu mà party cái này anh roll bọc lova cho vàng đi bùi tập bên là lúc cái hôm bên nhưng mà tí zong ta cần hruaitute demand hruaitute min lo thei pal kan lau lên thì cái gì ula bên politics kal phung kan sia political party poi mo na te bên politics chu nghe ni kan ti chuan thôi tên soi việt ta